I veliki pozdrav svima je došli u moj novi klip. U današnjem klipu ćemo pričati jednu priču, pa prvo krenemo na intro. I veliki pozdrav svima je došli u moj novi klip. Kao što vidite po naslovu klipa i uvodu, u današnjem klipu ćemo pričati treću priču na mom kanalu. A ovaj događaj se desio 2015. godine kada smo bili 6. razred, na početku 6. razreda u septembru. Naime, moj drug je u avgustu mjesecu bio na moru i tamo je kupio bokser od 5 eura, što je kod nas nekih 600 dinara. I on je tada došao u školu 3. septembra, mislim došao on 1. ali 3. septembra donao bokser u školu, počeo da se hvali, znate kako već kod nas budu bubice u tim godinama, pubertet i tako to. I onda je pokazao taj bokser jednom liku. I kada je bio veliki umor, taj lik je odrukao razredni da on ima bokser. I mi smo sledeći čas imali muzičko i razna je banova kod nas na čas. Međutim, ja taj čas nisam bio tu jer sam posekao nogu, ali tu priču ću vam ostaviti za neki sledeći put. I razna kada je banova na čas pitala je tog lika što ima bokser, da li ga uopšte ima i da li mu je u školi. On je rekao da ga nema, zatim ga ona pretresla i cijelu torbu mu je preturila i našla mu je bokser. Počeo tu da viče na njega i još puno toga. Zatim imali su kaznu za njega, to je pokrenuli su disciplinski postupak. Kada se završio taj čas muzičkog, on je sa još dva drugara otišao do tog lika, znači tog lika do koji je on cikario, i taj lik koji je imao bokser je prebio tog lika koji je drukao i taj lik ne samo što je bio prebiven, već je dobio i napad gušenja. Pa pored tog disciplinskog postupka za bokser, on je imao i disciplinski postupak zbog toga što je uradio. I naravno bio je kažnjen, taj lik, to jest njegov drug što je išao s njim, isto je također bio kažnjen, dobio su smanjene ocjene izvladanja, ali taj drugi lik je nepravdeno optužen. Zašto? Zato što je on išao s njim da bi ga odvojio, da ne bi tukao tog lika koji je drukao, a je ipak popio kaznu. Ja svemu u tome nisam bio prisutan, što kao što sam već rekao, posekao sam nogu, to jest ušivao sam se, ali tad je bila prava ludnica, onda je u odeljenju nastao haos, počeli su se svađaju međusobno nastavni, to jest razredna i ovi ostali iz odeljenja. I onda posle nedelju dana kada sam se ja vratio u školu, taj lik što je nosio bokser, popio je ukor i smanjeno ocjenu izvladanja i bilo je glasanje za predsjednika. I svi odeljenci su dogovorili da mi glasamo za predsjednika tog lika što je imao bokser, kako bi eto zainatili se razredno i kako bi iz inata vratili, ali kada smo počeli da glasamo, razna je rekla da on ne može da bude predsjednik zato što nema ponašanje i on nije bio je izabran ko? Pa ja, logično. Ljudi, ako vam svidela ova priča, ostavite like, share i subscribe obavezno i mi se vidimo u nekom od sljedećih ili narednih klipova. Veliki pozdrav svima, peace out, niggas.